pangak klonching kat kain chwil ba ochun ke me oye ka inge kadawon korsing altolo inge na finen Hawaii. So I would like to welcome you. I appreciate your time. Thanks for being here. I want to wish you, Merry Christmas, safe and quiet holiday season. So here I go. I'm just gonna go ahead and play a couple songs and just kind of random, just whatever comes up. That's how it's gonna go with this live stream this evening. Right now, you're in Hawaii. So let me see. What is it? Wednesday evening, 6:13. Oh yeah, I want to show you. I want to show you what it looks like outside. It's already getting dark. Let me see. Kulan di lang kay Norella si video si sayang. Let me show you something else. Maybe it'll be different, more clear. Well, obviously it's not. It's not clear. So yeah, I want to play a song to. Oh yeah, that's it. That's my calamansi, the Filipino lime tree outside. Just a slight wind going. There's a nice breeze going outside, and right here, this other shot. You're looking at the cars going toward. This is on Rycroft Street. Rycroft Street is where Pagoda Hotel, and then coming toward Picoy, you would come by past Walmart and Sam's Club, right up the street. About I mentioned this before, about 5 minutes away from here. If you walk, it's pretty nearby. So where you see the lights right there in front of that building, there is a basketball court. There are some lights on the right side of that building right there. That's where the basketball court is. That's where the KOSRAE may talik naman siya kadal mass. Ang in mass lal tala. Dalfin lang si mass ki yang by all means, you're more than welcome to join them. So outside, you could see the skyline all the way in the back. It's pretty nice and clear. The latest on the volcanic eruption in where is that, in Kona or in the Big Island? The news came out. I think I saw it this morning that it was they declared that the eruption stopped. So you see how clear the sky. It's pretty nice and clear out there right now. I could feel it too. Every time they get this eruption thing, the fog came down this way. I can feel a little bit. It kind of bother my breathing and stuff like that. But right now it's nice and clear. There is no, according to people that determine this kind of stuff, they say that it's the eruption stops today. So you look up in the sky, it's pretty nice and clear. So that's welcoming news, especially for this time of the year, Christmas. So I'm gonna get back and let me see. I'm gonna get back on my thing, and then we'll start informal broadcast today. Hold on, where is the? There you go. Okay, so welcome. I'm gonna go ahead and play a number to open up this broadcast.
Sorry. I'm setting this up on the fly. Siguro suwan ang akong broiler. Alright, ako gani tayo man kat kibelsingi. Kat flatlash, kat malina yokle, lang sila katakilin pen ko watari leke. Kipalan mo lash fin felsingi kat ke fakula mala mashimba tal ke karangan yakulo mashis. Managawa siya makatarela pe kat fulwen week pange. Managawa siya makatarela fal na ki ako klom kiting ka intellect kat lepe. Pachelu ma wiya pe ke pelsingi ke au singi na naswikat akin siya wo ye ikeslain siya kiting kain kalwani na ma yok ma shik ma garak fashi ke mawla sa kiting nakalin ala yok siya penapay kiting ikeslan naklas ikeslain siya kain lela kuminucha kin kain maslon plain lash kore malash pen kaywa akayikat kukat kilomalap ki kain mano mawo siya makumaki kat kain sikyak kain sikyak finsak silak ke pelsingi podcast hana si nan share pe me mamasikyak ke community lash inka in fin mai kain sang cash in me inform me mit lash ke anxious yalena hakin si wo yekap kat pengalena in si wo la inka in fale angai pe na swikat
akpasisjeljen naklas ila mola sa inkain reflect finsa klas kitin kain egin metlal fungi talit na tu pero ni kwen molas kilo malap kita fulela maniko en pom kita la komita na klas komita maniko wa shirosh kai flash pagitin kain leila kumin kain wi kadi gastain shies na klas kitin akpasisjelya metalya koyo malashe matom kilo malap lok gina kayo karangnya kulom na sis kifak kulo malap plan wo ke pangi malim si makas makinyikat ke plan si makot finne tafung lekin kene klas kum fashilain ka in chief fin rak sis kulo malap ke mal kumake wo ako yo mo las pen kayo praying winatum Jesus Christ mitlangolas amen. Naging Christmas, peling Christmas pangi. Pangian muratawan siya kung fingit lali lam ni pangian tal tagan hiwaya tal mataki opposite side of this building right there. Building siya makat taling pa city and county municipal level tal makin pangian siya location mait nga is road test this is kung fingit license le part of the process is como te is cashers mache me company you chiechil dale wi kom check lila kom ito hakwak masap ki nankeni ka ngay napang building singale na ilana sisken kalas alina kulo malap la kom kan wi ki mas wi ka singi nga kina me pang na suma kina sila ikunon siguro kaya nga finsakin pinapounds o finashon siguro akin siya uye kung nga alin nga main siya na siya. Nga siya pinashuan na ki me kung siguro ka nga falila me nga share na shoes so we go siya ki sham kin ki kasing punjelak na siya pero atin na para may time world clock siya
Talikpaten duma Well son natal Wilton un ngay Ngalen pa fulen na pa ki wuyen pa siya tal Dan kiel son na ngamatlim tan si siya yang Talikpaten nutwa si ngalam mam natal pasta natsu mas pasta natsu enro Una pa pa siya talik si ngay Alang silang pay na Lala bunga मैं अच्छा कि मैं फोन से देखने ताश मैं audio क्या वो माने कि वहाँ फिर शकिन पे ये काटमो विल मापे ना लाई सोन मा पासी जाए कि उन सुगोंगे या सोन ना क्या करें मैं सोना ताल विल तना Yok kata persa.
Right. En betal kepangan. Akin na siya klukante na pangek na siyum pangaki pula ko si perela kisin pangek aki fakula malam singkat ke kol mamulas ni ke lain misingya ana ke akalamye ye fina na waingin akata on course tolngolon course ke me iko 6:36 p.m. here in Hawaii. So I wanted to I was looking for my phone. Nga uflang na ko chintik ni ba nga na. So I'm gonna proceed on to share the world clock with you. Just real quick, I want to share right here in Hawaii, Wednesday evening, 6:37. Guam is 20 hours ahead of us, so it's Thursday 2:38 in the afternoon. KOSRAE and Chifinan KOSRAE Autolu Toimolai Kusketa Tokin Thursday. Cora Palau is 1:38 Thursday afternoon. Nashville, Tennessee 10:38 Wednesday night. 10:38 Wednesday night. Chuk, Micronesia 2:38 Thursday afternoon. Seattle, Washington 8:30 nighttime Wednesday night in Seattle. Kwachalen 4:38 Thursday afternoon. Pone Bay same time zone with KOSRAE. KOSRAE and Pone Bay has the same time zone. That means same hour, same time, same day, what have you. Ingin na and Pone Bay Thursday 3:38 in the afternoon. And Nauru el au akos tolingolya. Tabanen tokin me Thursday. Nauru is 22 hours ahead of Hawaii. So you're in Hawaii. It's Wednesday evening. It's 6:38, December 14th. So it's countdown. This is the 14th of December.
Next, so December 25th falls on a Sunday. So, yeah, man, you couldn't get time flies really. Next thing you know, it's gonna be time for Forte Furo. Forte Furo, Shiyashaon in Christmas Mass. For at forma sisi me, may long na sin may ma so muy Christmasan. Pangi me, may akes maksifan na las pe nagawa makatandara Christmas kat katapala kat loose focus ki Japan Christmas. Kat man la la ashma yana yok si kat me pakat takfulati kat takfulati tagalan Christ na fela. Takfulati tagalan Christ na fela nga en nga rik mawe nga sun talumpul ma si 2 days ago nga sinsiyak nga kum me kum akfulat fika kum dal or kum fin ma ke kum involve ke community lan mit match nga nga Christmas fika akfulat fika kum dal or ke lan sing ke me ti sambal no mi or pala nga kat na wi me matuwim ta akfulat lan Christmas nga summa fact lai nga Sham ki me la alfung la para el mal de wi akfulat sure enough el fakla el de la alfung ge lan kat til sumal relax fresh la insang ako yakat la yamatal akat fin la alfung na pa yakitin sige kitin ra shukrin ra lang silal kiri ma is me wala na siya ma ako ya na sin may nagawa ma karalang silal ama asil pa na kay me shawlal siya tikin susaya Bobo Virginia tignis Virginia adana wi me tigani silal dalo kenya masom wi ildal arshmat som wi tigani silal relo sorela me ke park dal me akfalachi dal tanali watch me bakbaklal so siya finan KOSRAE klik na tala pesi mars nge meli ildal arsina dal kenyel bakla dal tu yak sham be arshalu shil dal orela ngamo allo ngamo masing alut ki ngalong mo wang le program rate na sin me ngalong pa mo shue fenrel mi shepi fenrel mi shepi wang le pe ke me Victoria fin pa yung amo sen ria pangalong mo wang lara nga tamot ko nga nagkamanayas me takay ni may oreki rin siya uweta pa fin pa ki wangin magimaslal susayang wangin maurek nga lal mo wangin talaman mo siya wan fin as plan ka nga talo sinsang akwalatye wang le lan may lalos na manalos hotel mo los inuran ama si kamo unfortunate na pa si pa nga mga kaksagin na pa ta fresh year ke finen yen na kat ora fundraising isil pe tanga mo mange kata pe na pange ipin me pandemic siapa na dal tu ini loso na flock ta mas ma yok pe pa los ora fundraise events in sang cash show fin bash machi lash ka machi lan mait KOSRAE finen Honolulu wang le pangai aqua kadrela ngalina ingan lash aqua singerek le elo sinin na nine flock le min papa ngay mama kaya fikat kaya fuyak sin mait lalal fung ya fin pa hash mait palakin mo los hash ilya la los yok na ki bangla yok le lan kat na sin kaya si mait Halo siya takay ni oro kat pangon ay nga ni takay ni yun kat pangi may kolan church mga elos oro hip kunelos may taon rela may sang ko lang may sang cash min katias ko siya kung machiwang nila kat pagkakanag na love may kunya ki backyard ka front yard lash nga hen you know wangin ti itiri kangan money talk na pa if in wangin money ala na upe may tayin akfrash sila mga ama el may tlaskin in flok pa silpero makain o yes maurik ni nga
siya na step away from nakimamay losera nga ama parang nga aqua curriculum mama me nga askenya na mga rela tafong le parang nga te windfall ke nga talakuluk ke nga except me mama ilosaki ilosilukin niya wiki cleanse up la kana nga mawangin siya pa ilos fintilukin cleanse up la nga mo woyan ang antay na tamang iti manalan fela pa me kaino yelo sarang iti malan idalti kaini isla me kolom ka fintraklom na ki me mol mapatpatching parang amo Paul makilos for maraklans aplaus Paul encourage him with lalfungi min pel siya lupen na pa persecution na ki me fashionly clan gospel ki pel siya lupen na pa yun na matayin sacrifice to a point where dal enwa ki pel dal ke apa nakimola kumangat inakatindi siyang fin enwa ki kat fin ne as masikya na ki molin ko ka me body silash nge mano silash nge may tatikain me destroy soul lo mo kung fin aqua ki aqua callan ka ta wang may kain isla nganum me as ne tok mapatpat ara pangay mama Paul na siyang inenyo ki dal Paul katisam ki me aksugo malos wi kilos for mara me faculty klados ki gospel faculty klan gospel dal aksugo mam siya los kofyak na ki island shiksing los me shun snakes kung el guarantee na pa fingalis ko na ko misha right away Nashak ba na yip siya mga polil suklan or amwetay na lalfung na pa el intentionally or snakes ko ang ngal silya mwetay ngetang la fin ngal silya fin lalfung mo tekay nunilya na that's exactly what happened el incident singe sikyak dahil ngetang nalwa na lami siya altanami siya na lalfung lalo sa yok likimeta ara nga mama sikyak in fela whatever happened sikyak I accept consequences I accept nga talila talday guluki mamanga orela fin nga te tola me charges lal tal supef catcher dan tulukin ya ki kunokan la ko nga accept pa nga pa te incident sinangen pa or nga mo lucien pel si nga alana maula ka na akalimi lang me posisel ko aki mataying mama sikyan si Lucien Pello si after so many years after so many incidents metate ito mga nga tela mo I don't want to be part of it I don't want to be part of this kind of stuff nakalme pa umana kayo nga alana kulabak sikin la feel ni pang mama sikya ka nga palakin na pala ka dilala na akin siya uya siya ula ka katil si kona sik nga palakin na pala ko lat ko maili siya na sik na kima sila so sayang siya pa na pang quickly nga ki Shamram ke ngaten na tala problem na so sayang ko issues like art like alam may large attack ya kankin la fin pa alam mo susayel may architect yakpail papa ng elmisyang ay na masisik finan mer ki might force ya tol ngol na ki ang alkata ni lam ngol ma umdalfin ita coach sila nen Texas kamo Texas elmisya ta coaching masirang asya masing min susaya mail dal Tigin susaya madal we vaccinated coronavirus vaccine ching dal we fuck. Amaching sikyak finan merke yok na athlete dalik shitel mga basketball player dal shitel ni mission na right on the spot eke basketball court yok na talakalami padalakalami yok na dalik nga healthy wangin art issues lalos Amin pa nga si
problem making experience ke tugunin dalis facts in singia ngali ke me YouTube talik force me journalist ilal some covery me World Cup soccer games ma reking in dal journalism dal journalism in America dal some covery ni dal Rana Milos or a filmy recordi me games go mama rekne idal taten a mise with na idal healthy idal active they're always up and about pang masima ilya kata sikingi na so na ko na yak na pay nga mo samram lan may tingin na idal samram ko na dalin mo ko mo pang the side effects ke me vaccine siya mahal dahil may forcing may nagawa inorela alin na pagpag na siksife na mission million finfela misa ke may coronavirus yung dahil so na kawin explain na sin may talafakan sikyak virus yung la so na explain na sin may tala if ka process siya ma vaccines ngay finally dali put out there may tayo makina. It is a really long process. Dali na dan check study the side effects ma may ngay report yan na dali fa determine la safe na sin may tayo sinuri makina. Yun dal so na ito la safe may vaccines siya nga dal pushy rela mandatory kung fin teis na dali fari ko mi ke chaplom military posla met ke military dal me discharge ke men dal nga is facts in based on their beliefs religion na wayang penala constitutional rights lan mait pa elfin mo mga teis me facts in el kain refuse la teis al dal wala mandatory kung fin teis ako may faria kikechaplo mingi na kato university Ivy League university Stanford Lututma Yale University Harvard University pang kada institution they become a problem na sinan na sin failing naltal pa karang well-being lan may dal become part of the problem masikyak in fella. Ala posle ingi na may da suspect na pa mo facts in singi para posle mit mi talik forcing dal si dal basketball players para kaya along la journalist mit American doing dal som feeling me me World Cup si masikyak in na reking na fin fella na phone it is a huge event dal som coverage after yel dal just drop dead minsan na. Now, panging ito la mail dal may determine ka figure out mo la dali may deal with this situation may remedies lal dal na ki problems yung so namin so na arsen makalim la may orik mga Anthony Fauci pa si fin may virology or whatever you call it, he'll resign. He'll tilarik ma. Man, finsa kitalin lokon mam kulsing shopshalak isiya nga walki ma problem talorela. Nasiksiven na personally alin na art na pa sin pangam tangkel kana ti sister-in-law sila ngil mi siya mga spring coronavirus yung talik magusin na dal Robert True ma mi siya ke coronavirus yung talik na katalin na siya ko na pa talik na pele kalang wu ilbu na siya na pa rakat ipenalin na kaskarak sa park kagat ultimately siya tayo mani ko agat may talal fung agat may Christine pang mamasikya ka effect na pa pang italim kul siya wiyas mi siya finan KOSRAE agat ko flain so mga restrictions direct lagi aksok mga emiyo si mga Wiyang pena me pagtalik sinatal Stephen Michael mami sa Seattle nga kat kufla pen som na we matankiel siya ring Cornelius Elmi siya tignis
maar ale kia nama kawak silak pa me tigini sifinen mawi natol pastor mawi pastor Natsuma pastor Tata Shima classmate log aki ngam tao sinasila alin akkuya kainam tasham na shik le akshakien mingata wilu tute witwake shipela elementary school wang faklay wang in lang alin nga lut na pa ki wang le sila lang kat kisumpa na mawi ashpe restrictions ki pang ma problem na pe sikyak masing nga at finde lalvung i gat alin na kida overwhelmed na pa hilya masikyak na parang amo got mo KOSRAE umdal akfala che Christmas singa siya mamangamta aklin sikyak pa kat talina ka fu kaim kada ke yaw me kat lose focus na paila me supeng Christmas kete ne papang ital alana me hilyan nakalo sa la talik natal taling me wiutaki tu kete itaki tu nga apakum tak ngate play mi menas petalik natas katale pakum datalik nge ke prain belging Meta is vena me ketalik kata may ito nasiksifena ana inspire or si papeling Christmas tatalik mtain force ngay kaya nga mo force arta di kita chet na sikle dal som tal ke wiuta ki tupe naro siya mo si be pangay mamar may kul maim tataw yak ke kay siya uta ko te ale na mura uta min fin uta na kay si mura mange masam na la masom ni nga pak mtakatalik si min matawa kiyan me practice on matawa kiyan practice mass mange katamit nga talik nga ala aru ne papa nga aru talik na nga long si kain si nga mit maaru aru aspe nga sila lang ate tuktapang nga siya me mit tapang ngayon ulit makin finet tiksinga shikle ka finet me ma initak yang ilalim wita kitu ngayon la yorela me mata when full when practice ma ka kefutoto yang wangin may tamal kan lala me kalmeng Christmas ilal to focus na nagkelat talik nga ilal me lusa ka talkein lusa ngalin na fa taling itang di fala ka romani ko in match pang ipel si mata lose focus na pa ke shipping Christmas it's about each person letile me makisipin mo lalan kat na siya makita ko na felalan cry sila ka kayo ka palakin il churchia kel katil papat na malchivinan nan kal on our behalf na mata man kan nakitum ta nakalim ye nasin akas makin yan nang itantalen na frotin nakwal dalatlik na tayo finte fast mata we use itaki to ko bata kum na lu nga pala na pala upena pa ama masima area inte ma pangitali syuk mutain talik ngayon size fan na tal mo pang katamang mo kawat mo KOSRAE ngayon nakitin katswena suwang rela mga ni katsafta yorela nanak na ilyaki ko palon pel singe ang ali mo inaspetli nti kapkapak kat kapkapak nge palon pel si ma yitu ma pelini tu ma tal ala tal pair Aki kata pelag tinta mal kan nak tinterain matke watlik na kawain lusa se kain khaleman kitin som na pair na sang finetlik se ka finne me sema kata pelag tin academy la katito kakati sam na me kalmen Christmas na pang chupa na pang mangamta samon ka fact pen na kaiwa ki kite me ta kaniro Christmas ka practice last ngai tel na manas tel focus ke nga sincerely nga min na pa nga should ba ngai tali o yela so lan mai ta nga pak man ta pagata talik mai te to pang ma mind fof ke pe singat nak tin paray
Mit ma oramanga in mit ma organizer taklan. Amo mas ma way mit mit talik maruan ni dal finaru tayo sang dal utak ma finne talik singa yok pisya ka finne talik singa la shi pis ka me makrin mal kan la mala shifena fin fel focus na ki shipping Christmas singer. Arang amo sapi pang mga ki sangak kay kuuske pang plan la ngati involve ki yes ngi bu mana ko yung panang fa ko ngati na silpeta pol ki look forward ngan now yale chivena look forward ngan orala mamay wona sik shaula ko to a point fin pa matanye nga flok la wialu somna ta alu floko ipang mama nga akfas nga sangay nga tisulpe except why ka so matay me ta market sis kami nga somna wialu nga I don't want to have nothing to do with that anymore ta nga ito na pa na 60 na Nagkemolin lal fung ila ngayon na pa yan so we involved so mata we own so mata porungo kaslan kat mit call last ngay mit luti me share kaslan kat ngay ilos nga mo katali fast pe talik force ma tu yak akfashi kalan sa plalo spelling nga bang present pre mo walang fast to walang so if ma idalale talik ngalen na idal fluent na pa yake scripture dal ni kepen na losin share na sin meta talale na effective na pa yake nga I was pretty impressed nga the fact na in fact ay man nga ito na pa yake nga senior school alen na yan na it took me like yaon ko smangan get used to it Tala tafana shruan na gimanga talale na nga liya kata yalal tal. Aliye loeng na ki ilosin me share maluto ta insan kato me ta nga male na effective na pa. Kaya kay plan church na kay me siapa na nga mo masimay na ilosin rela pa. May kulas ke church nga ilosin me akpa si siya na naklalo. Ste mut kumuel dal pa kate. May tatikan fact ma na siya tal ko. Tatikan tafong lagi call lalo. So na dalfin pangay siya mga matapalakin ba ki matanya may takyang kunokon lan may ngayon. Talin syukla talin na wala fakya. Hindi play politics na kayo na insulan kumfin pangalang siya na nga shoot pangay me kunokon ma kayan may kungalang siya nga kumdalang na kay. Mangay masaya na ako aklapa. Kata pangay mama me Kaya kat fin siya na royal la siya. Wala force. Iti, orekening din mga sila ito. Or kat the fat. Amo, panga mga siya wula. Fin pa, as past ako, may mga ilusin royal nga ki, may miss la royalan ka. Ito, lalang nga ninsang cool decision. Pero ay ki decision si Luz Royalang. Yalan na, Rena insyen mo ito. Ang achieve na nga ti, mga kisipin mga nga wala na pa nga ngayon na pa involve kay kain mga tikiki o ya kuluk nga kina anak la ngalan na ki nga kalan sa bangakin wumana kay nga lang sinapay kat mga sila kat on the same page kay kalan sa page I mean masira kat fresh on the same page makisipin kat focus na ki lakat pakat Machifan na kausifan na nagtin akfulat yalo na siya. Katarela kata me loss lang mo. Kaya nga sa mat nga yokwal nga ti purong umait ka pa nga smat lagay lang nga kaya na pang ma alina yok na pa me katisang mangin singkada kata nagtin tagay niya me sige tin impress each other. Sige din proof na sin may KOSRAE last ng mga pa masile. Tama point si Mayok ako may kular past last pang in ilosin. Si penaloan ka syukla. Tante silakla ka decision lalo. Ilosin paroy. Kanta na lang si fact magat paroy ki mama katotay lang Tena liya magat paramang. So ilan sin kat
katfin ikesla ilan moklin siya sila ikesak din di la me mo ewo era fokoko ko lan sa plasha ak sang me kampare aru na sin mo ito ilo sinarore malalos paano nga ate samram ki me nga pange observation la nga mo wo peki nga share kain ma min ang kain fin ba kain si mas may call taking yok na taking dal pa online sila na ul may ito kias wala los ngelos fin ba as makat ilos limo in tena fast fan na kaya ko na tan hindi yan na posin na pa sin may kunga sumamta mis na Europa la siya may takyang wala nga asil dal pala nikun approach me dorela force pemgukulal tala asil dal long si confront anan malat na sinyora kain ale nga mo tena ale orela mis la kain o yang but other than that nga mo afin sakin wo manake afin sakin fala wo fail nag-bet increase mas mga practice ano kan tafa ka wangan makumdali me also moon sumrela mako sarang practice ari yang kun go sinito la me matapangel salangan go sin me oral kilingan na kung fin pelin maslom dal metal mai kan dalon liksom yun fashion joy focus na ki mamakatil wala na siya mafal kitin celebrate akfalat altay nga may pange melusin masilak nga tayo som na sigingan sila kanon luga tol ko akor mi ko suwinale me nang afa ipange lusin me masilak nga broadcast sila nga siya flock yang special kan sa koon nga let me see si sakluk wala me onso ko nga okay anyway let's do it
Right. Ja, sillä kyllä Luka tolga maunin Christmas larsina ki plantel somlää ja tekin FFL
Dal finito Ashmet recurrent kung dal akalan niya. Alman actually mo current to. Alon siya current to, kain current to si ma rara. Kung finrela poki cash ma nga tulogin niya masing let me see. Nga lila unsugungin fale nga alakato ba ate kay no fiya kaya shoot NC side pa nga lila and KOSRAE lila Regulangan. Okay. Ale posten na po ye. Meron. Ale na kato. Lanchi per second ko duka wani na nga fa. Suck looking and I got distracted for a little bit.
또 구울려 방에 차피 파페낭에 루신 방에 루신 Fin fencing mau pepes testa ka funulya kaleng len kat via gilen na lang sinan katta kana si kakaya in wilala fongi kalan fela pace dikilang silan lemkat Fame Jesus Lutia in maulkin lang silang Hainakin Kom lang si komoliale Asifin shaklak na kemon Kom katlak Metranovoden alak Olem Jesus Lutia in maulkin lang silang Hainakin Kon lang simol lang si komoliale Asifin shaklak na kemon Kom katlak metranovolen alak Walain sila ko onin Christmas ngayon naman norela katas ngan siya ngayon sila na west side pa Uta west side Waikiki pa nga Uta Waikiki para
Fasto pa tapos audience na kato na pa uniform lang kasi utang kapag nga mawag kikipa colors yung aking pa Avinchak pitching na kumalyak sa wimas. Nga ito yung furok ya siya luwa tayo furok. Matarakan si ma kumata na isin ngiti wifas practice ni fayura keke nga di mati na fair. Tani som na ngalyak ke lening Christmas asuan oraro kari-kari mas ni. Masih am takak sakin talikin kain pela wang talik nem afin sakin te orek mangi katwang in maston mo talik ngayon siya pa nga mangalan at siya lang siya talik ngayon na raki peling Christmas ngayon som siya ke practice nga arsin talik ngalan na nga I got on their cases nga kat finim ta park te kalme ba den ako din aksamang daga nim mas nga ala na friend na pa ke abi dagin te rek mang alas mo ite sa west side nga long so on sa gulal tayo nga line west side Napay, parang school nga lang siya napay. Misaya met na kawain ako sana Merry Christmas the perfect still I'm sitting down just in Christmas, all that
Golgotha, in the Milan Jesus, City Bethlehem, Ashakat, Onaklim, Ismael, and the Oknasin, Oilen, Elba Misaya, Metna, Kewainona, Sana, Sana, Merry Christmas, Merry Christmas. Artekan, Iduokalem, Golgotha, Ilamilan, Delicious, Bethlehem, Ashakat, Onaklim, Christmas, from the Oknasin, Oilen, Elba Misaya, Metna, Kewainanago, Sana, Sana, Merry Christmas, Merry Christmas. Iduokalem, Golgotha, Ilamilan, Delicious, City Bethlehem, Ashakat, Onaklim, Christmas, songs of Nasin, Oilen, and the Messiah, Metna, Kewainanago, Sana, Sana, Merry Christmas, Merry Christmas. Kewainanago, Sana, Sana, Merry Christmas. Let's go, Fia. Well, amay tari pangulan skili on shaftas ko na nga. Tari pangun mamafal. Kasang unsung isang usulan Waikiki isang tulo akfarshel aksafshel Waikiki. Kasang New Year. Only New Year sa bulan Waikiki. Oops, oh sorry. Tayo siya na tari. Abin na kumin jewo ke podcast sila ngayon. Ngayon na awi korstafo. Ngayon sa mga amdawag yawon korstafo. So far it's approximately an hour. That's how long I've been doing my broadcast. Yung awi Waikiki. Nga Winfield natal Serious Mike Archipus kama siya nga lang si Winfield El Alacambre Gepesa
space lan Waikiki Ama wala dikin makil bawon subong ki Charlie le na mole para laos yung aking bayi. Kaya kapay pa nga yung suki. Ang masita nga mo nila sa kapano. Ipangalusin me broadcast silak ngay. I want to wish you a Merry Christmas, safe and prosperous 2023. Ikana saja ki me weekly fashion. Marang amo siya pa na siya mga kaya semakin niya may ito kini sa may lash may KOSRAE ma katit ito aski me finde aspis ka dalaski kainen siya may niwang na pa fin sakla anake inri natal mi latiyo ma shwing ina ma si may singali ma pitchang ini samalex KCM natal ni pesto Kenshi Pastor Shiro. Alam mo aske kainen si mail ta sano na lanwang le. Inri ye cash le ta yesingal ka nga mo las me ki kainen si ilmta na ama kenyi pa fatel keshi me situation si lalingin alam mo gulta mo la may ta di kain som na wang napay kasi ta alina nga mamaya sur napay lan si kyak ang ito na diel kisi maki pasta ni besta to set na siya alalina fresh na pa orek mamain na orek ke church la finani nang ngai sample ay orek ma Walmart pel chapta siya ngalila nang may lalle il set na fukuko arang amo kitin proy ke ngafin sa kin ngate na talame situation nalingin na rap il pack sindaling gulruk siya Kibgul siya il-paxing alina ala push lang na pa or ala Rick ma is a hardworking man. So siya kaya manang along pang second hand information pang along mail along mail on wangin na pa wangin may fashion. Kusfin or makus or at the same time kaya fikitin da gani.
Parai Pekel. Well, in fact, I'm gonna go ahead and say a prayer. Katfulat in Allah say. Katkulo malap ki polon pel singi pel lasketin kain swil pena loen ki urip malar sa lakat shui akok si bakumana siya. Kat kaifa siyunggumin na swil pena ikes lain siya kitin akilen lame kalmen molin lalfung molin Christian na siya kitin swil pena focus na kay mama file kitin akfashin kain sang nawi kat yemutum din kain Rick malasha inkain akin siya ko makinganya kong ke mama ko it araf in fel siya inge ke kumdigi kati kati siya walk in creations lom ani gwa ma kuma ke fin fela na ke situation siya lal ke siya na tal pasta mas pasta ni pasta si ken siya fin pa pa ngai mai las kya na kat pa kum ta na pa ye katita la kum rela mai na ke wa que me lumom helos kalme pa mo ke wakat in natin treat katin akalin mo dal helos matal helos alen na sheo mat sheo shum aroy katfin paila kat langsikom kat akalin mama kumrela yot na ke plon pelching igadak falati Christmas susalan mo si fana nito magatin loyem pa na ke ma siya ma file kitin na pa na sin may 2 years kat ngali na nga kulo malapla nanaklo ko nga ikesa pa nga ni sama ke situation siya na fin pa ma file kitin sokla pa ma kitin hindi la kitin cash kat ala na kisipin suwaru las kat te dala mesikya na siya dingin na panang kita paroy kita kaefe tinwanin siya kitin sokla kitin pa nga mama katita ko lang siya kitin na raw kat kulo malap ki mana ke wa nakishafta yan broadcast sila nga kulo malap nga ke taliyala finash mga fakla wala te fashfal na ki akwa klom nga kulo malap sin machilu siya mawiya pe na sa akin siya uwi kat karangin kat indiash ma sikyak maupe sikyak na siya skipulon pe singe lala kat hindi fin pa na siya ma palakin pe kumrala pang la lom na siya may tlarsyo na siya susayang so saya wen pe mai chaya ma wen in lepe kat pang na chung kumin na mana se kesan just no phone na kashi kat ese misle ese nakin misle ke polon pe ching kirin kain ito in kain kafe fin ba se na kan las ke mama sikya just ke mula so kat kafe kumin na mana swi kat karingin kat kalmin na kan siya kat ni kina shafla ye singe kat fin tapo le kat ito la kat na rela long silo makumale na tena tuwi na ko kat kaya wo ye molas kat proen siya babam tal kat fakulo kinin mo natin siya Christ metangulas kat proen amen akulo lang nga kain me proen la ke situation siya nga kalim ye kel siya siya Aldari nga fin sakin me ikaw silo mo kat tuniste combinar se feres so makinis wang and kuam kum Thursday ngina. Want to wish you well. I want you to be safe and stay place. Lower. Peace out. Fongwo.